ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилооти ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон бо муҳимтарин хабару гузоришҳои тоза манзуратон менамоем. дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. қарори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи ҳафтуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум. мутобиқи моддаи 52 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 24 Қонуни Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосияи ҳафтуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум 21 июни соли 2021 соати 11 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ, шаҳри Душанбе 5 июни соли 2021. шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки дар иҷлосияи ҳафтуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баррасии Қонуни Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо, Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи роҳҳои автомобилгард ва фаъолияти роҳдорӣ, Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйироту илова ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйироту илова ба Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нотариати давлатӣ ва дигар қонунҳои қабулнамудаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин масъалаҳо оид ба иваз намудани номи баъзе воҳидҳои маъмурию ҳудудии ҷумҳурӣ дар назар дошта шудааст. идомаи барномаи иттилооти ахбор. гурӯҳи кории Кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Қурбоншоҳ Гадоалифи ноҳияи Рошқалаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо сокинон дар мавзӯи ҷаҳонишавӣ ва паёмадҳои хатарбори он мулоқот доир намуд. гузориш аз ноҳияи Рошқала. нахуст гурӯҳи корӣ дар деҳаи тавдеми ҷамоати Қурбоншоҳ Гадоалиеви ноҳияи Рошқала аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ, китобҳои шоири халқи Тоҷикистон Ширин Бунёд ки зодаи Ҳиндиёр мебошад ва дастовардҳои варзишгарон дидан карданд. баъди намоиш раиси Кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон аз нақш ва рисолати имрӯзаи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ёдоварӣ карда, таҳкими ваҳдат ва якпорчагию амдилии халқро вазифаи аввалиндараҷаи фаъолияти ин ниҳод маъни дод намуд. омӯзиши илм рӯҳ овардан ба маърифат ҷаҳонбинии дунявӣ ва баҳинро дар рушди соҳаҳои ҳаёти ҷомеа нақш гузоштан аз вазифаи асосии ҷавонони кишвар ба шумор меравад. бо таҳсил фаро гирифтани ҷавонон ва инкишофи шахсияти онҳо ҳамчун нафари барои ҷамъият зарур яке аз роҳҳои муассири пешрафт ва пешгирии тамоюлҳои манфӣ дар байни ҷомеа маҳсуб меёбад. сокинон бояд ба тарбия ва таҳсилу илмомӯзии ҷавонон наврасон диққати махсус диҳанд. ваҳдати миллӣ чун унсури саодатбахш барои халқи тоҷик хизмат мекунад. ин наҷобату таровати беназирест ки дар остонаи ар як фард комгори иқбол ва нерӯи қавӣ ворид сохт. маз бо шарофати сулҳу субот ва ваҳдати ягонагӣ мо тавонистем дар баробари ҳеёи давлатдории тоҷикон ва таъмини рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ нуфузи эътибори Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ба сатҳи баланд бардоштем. дар вохӯрӣ намояндагони соҳаи мухталиф ба сухан баромада таъкид доштанд ки дар татбиқи сиёсати пешгирифтаи давлат ва ҳукумати кишвар талош меварзанд. ваҳдат як саҳнаест ки орзуи деринаи мардуми тоҷик буд ва мардуми асил ба орзуи деринашон расиданд. ин ваҳдат буд ки моро ба рӯзу рӯзгори нек, ба зиндагии пур аз нишод, ба масрурият овард. дар вохӯрӣ ба 2 нафар ятими кул тӯҳфа супорида шуд. дар фарҷоми вохӯрӣ барномаи фарҳангӣ пешкаши иштирокдорон гардонида шуд. дар муассисаи давлатӣ боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе даври шаҳрии фестивали Атласу Адрас баргузор гардид. чорабинии мазкурро бо мақсади боз ҳам баланд бардоштани мақому манзалати либосҳои миллӣ, тарбияи зебопарастӣ ва истеҳсоли навъҳои гуногуни матоъҳои миллӣ гузаронида шуд. гузориши хабарнигорони мо.
در مؤسسه دولتی باغ فرهنگ و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه دور شهری فستیوال اطلس و ادرس در دوره اعلان گردیدن سال رشد دهها صحیح و هنرهای مردمی و در دوره اعلان گردیدن دوشنبه پایتخت فرهنگی اتحاد 2021 دور شهری فستیوال اطلس و ادرس برگزار گردید. در چهاربینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه وزارت و اداره‌ها، شهروندان و هنرمندان و فعالان از 4 ناحیه پایتخت اشتراک نمودند. ذکر شد که مقصد اساسی برگزاری فستیوال بلند برداشتن احساس وطندوستی و خویشتن‌شناسی، افتخار ملی، قدر و منزلت لباس ملی، صورت و صفت تازه بخشیدن به استحصال متاعهای گوناگون ملی از قبیل اطلس و ادرس، اینچنین معرفی صنعت و هنر والای خلق تاجیک در عرصه بین المللی معینداد گردید. چنین چهاربینی‌ها امکانیت می‌دهند که جوان دختران ما باز به لباس ملی خودمان رو بیارند و لباس تاجیکی را هرچی بیشتر به بر نمایند. خواهد باید کرد که دور شهری فستیوال از بخش‌های گوناگون از جمله نمایش لباس‌های قدیمه، نمایش لباس‌های کودکانه، نمایش لباس‌های روزمره، نمایش لباس‌های عیدانه و نمایش لباس‌های رسمی عبارت بوده از جانب زنان و بانوان و هنرمندان پایتخت پیشنهاد کرده شد. باعث افتخار است که امروزها در سرزمین تاجیکستان بهشت‌آسای ما هر گونه فستیوال و چهاربینی‌ها بیشتر براه مانده شده است. امروز ما در فستیوال اطلس و ادرس دور شهری قرار داریم. در اینجا من همچون اشتراکچی راه یافتم و کلکسیون لباس‌های خود را به نمایش گذاشتم. کلکسیون لباس‌هایی که من در اینجا به نمایش گذاشتم همش لباس‌های ملی خودمان با متای اطلسی تاجیکانه میباشد و من محض همین متاع را انتخاب نمودم تا اینکه فرهنگ ملت تاجیک را به جهانیان معرفی سازم. توسط همین فستیوال و آزمون‌ها و چهاربینی‌ها ما جوانان میتوانیم که در چهاربینی‌های سطحی بین المللی شرکت ورزیم. صنعت اطلس و ادرس بافی در اثرهای باستانشناسان، فیلسوفان، ادیبان، صنعت‌شناسان و کل ساحه‌های علم انعکاس خود را یافته است. گفته می‌شود که دوام 3 سال اخیر فستیوال مذکور در دوره اعلان گردیدن سالهای 2019 2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در تمام قلمرو مملکت دایر گردیده بر دریافت و معرفی هنرمندان، چهوران و طراحان صاحب‌کسب مساعدت می‌نماید. در آخر غالبان معین و اشتراکچیان فعال فستیوال مذکور از جانب نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با دیپلم و سپاسنامه و مکافات‌ها سرفراز گردانیده شدند. در ادامه فستیوال برنامه فرهنگی فراغتی با سرود و ترانه در اجرای هنرمندان که هر یک افادهگر صنعت و هنر والای تاجیکان و نشانه ذوق بلند زیبایی پرستی ملت تاجیک بودند پیشکش اشتراکچیان گردانیده شد. باباکان نمیزاده، بهادر قربان، اخبار. озмуни адабии шеърдониву китобхонӣ таҳти унвони эҷози сухан дар байни кормандони кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷамъбаст гардид. озмун дар доираи иқдому ташаббусҳои маорифпарварона ва хиратмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардида лаёқатмандонро дар номинатсияҳои шеърдониву китобхонӣ муаррифӣ кард. натиҷаҳои озмуни адабии шеърдониву китобхонӣ эҷози суханро фахриддини муҳаммадюсуф шарҳ медиҳад. эҷози сухан аввалин озмуни адабии шеърдониву китобхонӣ ки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон доир намуд ғолибон яъне беҳтарин китобхонҳо ва шеърдонҳоро муаррифӣ кард. ёдовар мешавем ки озмуни адабии шеърдониву китобхонӣ таҳти унвони эҷози сухан бо ҳидоятҳои фарҳангпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ташкил гардида бо ҷалби тамоми кормандони бахшҳои техникиву эҷодии воҳидҳои сохтории дастгоҳи асосии идеологии кишвар кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон давоми 4 рӯз давом кард. аввалин озмуни адабии шеърдониву китобхонӣ ба ифтихори сесолагии истиқлоли давлатӣ роҳандозӣ гардида дар ҷараёни баргузорӣ бо хусусият ва вижагиҳо ибратбахш, роҳнамокунанда ва дорои дурнамои нек унвон карда шуд. озмуни эҷози сухан яке аз беҳтарин ташаббусҳои кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст ки имсол доир гардид ва бисёр саривақтӣ буд, зеро кумитаи телевизион ва радио як дастгоҳи бисёр пурқуввати идеологӣ аст. новобаста ба кадом равия мутолиаи асари бадеӣ аз ёд кардани шеър пеш аз ҳама барои қавӣ гардондани ҳофиза ва аз дигар тараф барои сайқал ёфтани ба забону баёни журналист хеле муфид аст.
و در این آزمون مشاهده کردیم که نفران زیادی هم هستند که اونها اثرهای زیاد مطالعه کردند. زیاد نفران را دیدم که من با ارزش‌های ملی و معنوی ما رو آوردن با کتاب‌های اثرهای ادبیات ملی ما. با وجود همه این من باور دارم که این محفل‌ها در آینده برای رونق و برای پیشروی مطالعه کردن اثرهای بدیعی از جانب کارمندان کمیته خیلی مساعدت خواهد کرد. اعجاز سخن چون آزمون اولین ادبی با جلب چهره‌های ساحه تلویزیون و رادیو و دیگر بخش‌های فعال کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی و فرهنگی و بوی و غنی‌گردانی فوند لغوی اهل ایجاد پیش گرفته شد. ما ملت کتابیم با چنین شعار و استقبال صمیمی از چنین اقدام برای شرکت در آزمون اولین 160 نفر داوطلب نام‌نویس گردیدند. دوام 4 روز از روی لیاقت ذهنی و مهارت سخنوری در دو نامیناسیا نظم و نثر با شعردانی و کتابخوانی فعالانه اشتراک نمودند. اینک بعد آموزش و بهادهی دقیق حکمان که از روی شرط‌های اسلوب بیان، رعایت معیارهای زبان دولتی و استفاده اصطلاحات جدی صورت گرفت، لیاقتمندان سزاوار مکافات و افتخارنامه‌ها گردیدند. اقدام‌های سازنده پیشروی معظم ملت در سمت کتابخوانی و رشد معرفت مردم قابل دستگیری است و این اقدام را کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته دستگیری می‌نماید و همین است که در کمیته مذکور آزمون اعجاز سخن برگزار گردید و البته برای مخصوصا کارگران جوانی که در این سمت ژورنالیستیک کار و فعالیت می‌نمایند این گونه آزمون‌ها البته در بلند برداشتن روحیه وطن‌پروری و البته بلند برداشتن معرفت آنها تاثیرگذار است. بیهوده استاد رودکی نگفتند که دانش در دل چراغ روشن است و در عصر 10 حکیم فردوسی گفته است که توانا بود هر کی دانا بود و نظامی گنجوی می‌فرماید که دانش طلب و بزرگی آموز تا به نگرد روز از روز. گذراندن این گونه آزمون‌ها برای تربیت ذوق و تندرستی و کتابخوانی جوانان ما تأثیر خیلی خوب دارد. مهارت بلند سخنوری، بیان اندیشه با تخیل ذهنی، قرائت و نطق برا در دام 4 روزی معرفی ملکم با طلبات‌های رعایت وزن و قافیه، طرز درست تلفظ کلمه و مصرع‌های شعرین از میان بیشتر از 160 داوطلب آزمون ادبی شعردانی و کتابخوانی اعجاز سخن در کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 12 نفر با مکافات اساسی و 39 نفر با مکافات‌های علاوه‌ای قدردانی گردیدند. مدت چند روزه که آزمون اعجاز سخن در کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شده گذشت، شخصا برای ما جوانان بسیار خوب، سری وقتی بهترین بود و مدت این چند روزه که ما اشتراک کردیم بهترین ها بودند. ما از ایجادیات یکدیگر آگاه گشتیم. این آزمون را همچون دعوت سری وقتی برای چه جوانان و چه استادانی که در این ساحه کار فعالیت میکنند میدونم. اینک با ترتیب خاص خالگذاری حکمان 78 نفر در شعردانی و 64 نفر از روی کتابخوانی بهاگذاری گردیدند. 2 نفر به جای یکم، 4 نفر به گرفتن جایهای دوم و 6 نفر به جایهای سوم سزاوار دانسته شدند. ما ملت کتابیم. واقعا هم برگزاری چنین آزمون از جمله اعجاز سخن، همچنین آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی که هر سال برگزار گشته ایستاده است، از آن گواهی می‌دهد که ما تاجیکان ملت کتابیم. اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت معظم کشور محترم امامعلی رحمان ما جوانان را همیشه برای کتابخوانی تلقین می‌کنند. همیشه برای جوانان توصیه می‌دهند که در زمان معاصر زیرکی سیاسی را صاحب باشند. در روز جنبسته آزمون ادبی شعردانی و کتابخوانی اعجاز سخن در بین کارمندان کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خوشنودی احساس گردیده. از روی نتیجه تجربه اولین اقدام نوبتی معرفی کرده شد. همکنون آزمون ادبی شعردانی و کتابخوانی تحت عنوان اعجاز سخن هر آخر سال در بین کارمندان کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گذرانیده شدند. همزمان 3 محفل دیگری ادبی، سحر سخن، دوری معنی و گلبانگ ادب تشکیل می‌گردند. شهادتنامه، مکافات و سپاسنامه اشتراکشون اولین آزمون ادبی شعردانی و کتابخوانی اعجاز سخن در بین کارمندان کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از 5 تا 10,000 سومانی با مکافات و افتخارنامه‌های آزمون سخنوری سرفراز شدند. انتهای اعجاز سخن اولین آزمون ادبی شعردانی و کتابخوانی چون جشنواره صورت گرفته بهترین ها را معین نمود. همین طریق با هم‌آوازی شعار یگانه نیز معرفی شد. غالب کل اشتراکچی آزمون. فخرالدین محمد یوسف، اهل‌دین کریم، اخبار اعجاز سخن.
мавзӯи дигар дар хоҷагиҳои деҳқонӣ оилавӣ ва хоҷагиҳои ёрирасони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷамъоварии ҳосили барвақтӣ оғоз ёфт. ҳоло дар ҷамоати деҳоти Ғозиён картошкаи барвақтӣ дар деҳоти Зарзамин, помидору бодринг ва дар ҷамоати деҳоти Унҷи ҳосили сабзӣ ҷамъоварӣ шуда ба бозорҳои дохилӣ ворид карда шуданд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Илёси Бобоҷон. новобаста аз номусоидаи обу ҳаво дар аввали фасли баҳор кишоварзони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо истифода аз тадбирҳои судманду таҷрибаҳои деҳқонӣ ба таъмини нашунамои хуби зироати кишоварзӣ ва ҳосили барвақтӣ ноил шуданд. дар 20800 гектар заминҳои корами обии ҳудуди ноҳия, дар 8601 гектар пахта, дар боқимонда заминҳо кишти ҳамаи намуди маҳсулоти кишоварзӣ, сабзавот, полизӣ, ғалладонагиҳо, амсоли гандум, ҷав, шолӣ кишту парвариш намуданд. дар фасли баҳор дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров кишти сабзавоти барвақтӣ 2558 гектарро ташкил медиҳад. вобаста ба талабот бо маводи озиқаворӣ давоми чанд сол аст ки хоҷагиҳои деҳқонии оилавии ноҳия дар кишту парвариш ва рӯёнидани ҳосили хуби картошкаи барвақтӣ дар шароити водӣ таҷриба пайдо карданд. картошкаи барвақтӣ дар моҳи феврал зери плёнка кишт гардида дар давоми 3 моҳ ҳосил ҷамъоварӣ мегардад. 50-60 сотиқ картошка киштикор мекунем. 120 рӯз, 110 рӯз бе картошкаро мекунем. 30 сенер, 35 сенер мегирем. баъд аз картошкаро ҳосилрошо гирифтан, ё ҷирмака, ё ин ки бодринг кишт мекунем. дар ин хоҷагӣ ва дигар хоҷагиҳои ёрирасони ҷамоати деҳоти Ғозиён дар ин давраи сол ки иқлим мусоид аст, баъди ҷамъоварии ҳосили картошка дар кишти дубора номгӯи дигари зироати кишоварзиро анҷом дода, баъди он дар кишти такрорӣ боз дигар навъи маҳсулот парвариш намуда аз як замин то 3 ҳосил ба даст меоранд, ки барои таъмини иқтисодии хоҷагиҳо мусоидати калон менамояд. дар ҷамоати деҳоти Унҷи аъзою саҳмдорони ҷамъияти саҳомии кушодаи ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаев бригадаи 42 ҳосили сабзии барвақтиро ҷамъоварӣ доранд, ки ба гуфтаи Ҳусния Ҳакимова, як нафар аъзои хоҷагӣ, аз ҳисоби замини мавҷуда 5 нафар аҳли оила бо кори доимӣ таъмин ва зиндагии хешро аз ҳисоби ҳосили он пеш мебаранд ва имрӯзҳо ки давраи ҷамъоварии маҳсулоти барвақтӣ аст, ҳосили замин хуб арзёбӣ мекунанд. дар ҷамоати деҳоти Зарзамин 760 гектар замини корами обӣ мавҷуд аст. дар 200 гектар помидор, дар 200 гектар пиёз, картошка кишт намуда, боқимонда заминҳо барои кишти пахтию шолӣ пешбинӣ шудааст. дар хоҷагиҳои ҷамоати деҳоти Зарзамин сабзавоти барвақтӣ зери плёнка, помидор, бодиринг, қаламфури булғорӣ охири моҳи феврал кишт гардида, ҳосили хуб баста, дар рӯзҳои аввали фасли тобистон маҳсулот пухта расида, ҳар рӯз даҳҳо тонна сабзавот ба бозор бароварда мешаванд. бино ба арзёбии деҳқонон, шароити муҳайё гардида, саривақт додани обу ғизо ва гузаронидани корҳои агротехникӣ боиси фаровон шудани ҳосили сабзавот гардидааст. аз замин хушрӯи мана помидорҳо ҳозир чин содим, бозор мебарем, ҳамун сари замин меям мефурӯшем. дар рӯзҳои аввали фасли тобистон таъминоти аҳолӣ бо маҳсулоти барвақтии кишоварзӣ яке аз талаботи муҳим ба ҳисоб меравад. ин аст ки хоҷагиҳои ҷамоати деҳоти Зарзамин ҳосили помидору бодиринг, хоҷагиҳои деҳқонии деҳоти Ғозиён картошка ва хоҷагиҳои ҷамоати Унҷи аҳолиро бо сабзию карам, пиёз ва қаламфури булғорӣ таъмин менамоянд. сабзавотҳое ки мо барвақти кишт карда будем ба ғуничин тайёр аст. ҳосили картошкаи ғуничин карда истодем, ҳосили сабзе ки мана имрӯзҳо ба бозор бароварда истодем. кӯшиш карда истодем ки барои таъмини амнияти озиқаворӣ ҳиссаи худро гузорем. чун таҷрибаи ҳарсола нишон медиҳад, баъди ба бозор баромадани маҳсулоти барвақтии хоҷагиҳои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва дигар шаҳру ноҳияҳо фаровон шудани ҳосили маҳсулот, нархи маҳсулот дар бозорҳо поин меравад. бо мақсади таъмину дастрасии аҳолӣ, арзоншавии нархи маҳсулоти кишоварзӣ дар мавзеъҳои сераҳолӣ, Шафати Шоҳроҳи Хуҷанд, Исфара Конибодом ва дигар мавзеъҳои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои фурӯши озоди маҳсулот гӯшаҳои деҳқон ташкил гардида, маҳсулоти кишоварзӣ ба фурӯш гузошта шудааст. Маҳмуд Аҳмадзода, Илёси Бобоҷон, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъотии ахбор. хонободу сарбаланд бимонед.